Mi danas saosećamo i sa našim grčkim prijateljima. Mi danas saosećamo sa bratskim grčkim narodom koji se nalazi u velikim teškoćama. Mi danas ne saosećamo samo sa našim narodom koji živi u regionu, o kome nikada, ali nikada nećemo prestati da brinemo i nikada nećemo prestati da budemo zaštitnik našeg naroda, ali mi danas saosećamo i brinemo i o drugim narodima u regionu. Takvu politiku vodi današnja Srbija. I od te politike nikad nećemo odustati. I kogod se pridruži toj politici, naš je saveznik. Kogod zajedno sa nama sagleda centralne, ključne ciljeve za našu zemlju i za naše građane, naš je saveznik. Svako ima pravo da se menja, ali nećemo prihvatiti da su promene nastupile samo zbog toga u nekim politikama, zbog toga što su nastupile verbalne promene ili promene u strukturi poruke. Mi želimo promene u ponašanju, promene u sistemu vrednosti, u odnosu prema istini, u odnosu prema drugom, u odnosu prema onom koji drugačije misli.